Yeah, I'm so proud that the City Mayor, Honorable James Brian Q. Alcid, is very supportive of this LGBTQ community, especially that this month you are celebrating the Pride Month. Ket at the activities nga naangayan iti previous like the Rainbow Run, the first ever Rainbow Run for Lawag City nga inatenda rin dagiti different athletes tayo ken LGBT community di kalman at dati Alist Olympics tayo, basketball, volleyball and dance sports. And today, our third day for the celebration, ngayon tayo itata dati Sogi Forum met nga itat tayo kadagiti city government employees, LGBT community, and from the barangay, our barangay secretaries. Why barangay secretaries? I mean, they are our anchored and pillars nga extension tayo nga mangiwaragawag kadigitay advocacies tayo dagitay masapol dagitay LGBT community taamo tayo ngamin ket naaktibo dagiti barangay secretaries tayo. And of course, I would like to extend our gratefulness kani Honorable R.B. Ablan for providing us, our barangay secretaries, can constant partner in engaging this kind of activities. Amo tayo met nga dagiti LGBT communities tayo sometimes ket handa nga bukbuksinan or handa may busbusesan unay dagiti kayat da nga ipadanon iti city government of Lawag. So we find it this is the purpose nga umungen tayon iti LGBT community ti Lawag City nga from the different groups ket pinagmaymay sa tayon. There are upat nga dadakkel nga grupo iti Lawag City nga ti pinagbalintan may sa like the LGBTQ community, LGBT Pilipinas Lawag City Chapter. So dagiti upat nga organization nga nagapo iti from the south, from the west, from the east, and from the center, may sa tiawag da dito LGBT Pilipinas Lawag. Into no bigat, that will be our culminating program. Yaw awis ko ti aming LGBT community number 1 wenno kayat nat agnayangay nga agmembro iti LGBT Pilipinas Lawag. We are inviting you to join us during our gala night. Ito'y City Auditorium, on your formal attire or semi-formal attire, black or white can do. Ti bisita tayon to detang nga rabi iket agapo ijay national in the person of Honorable Gerald M. Tan, our President of the LGBT Pilipinas. So, we are so proud kasi first time na nga umay iti Lawag City. Kaya, danto dagiti maangay programa, we will be awarding we will be recognizing rather dagiti LGBT members or not only members nga who excelled in their own capacities. Kaya sapay ko mamagi deto yen ti umuna nga panagkikinnamayet nga paptop nun maornos deto LGBT community iti Lawag City. Madamat dagiti mapabuso ng LGBT na nagkamkamang kinya tayo. So far, awamit pa'y na, siguro adangim so far, awamit pa'y nagparpara. Awamit pa'y rimrimwa. Unless otherwise, ada na damdamat tayo. Iso ti important sana dati ka. Correct. Iso nga rod nga, we are advocating this program, dati forum tayo itatap, because kayat tayo nga iwaragawag nga from our end, ket irespeto tayo med, dagitoy LGBT community, i-empower tayo, and we are so proud nga with this kind of engagement, ma-feel that Lawag City cares for them.